Ana? Alay kam dagos ti basilin na adik ko tasakang siguro etang may atong tumaray man no bigatan. Pa-request man ma'am. Best friend forever, thanks ko na ni Sir JB Huling Gloria. Oh. Best friend forever ka no? Best friend forever. Oh, kinanta ko. Evening balasang ko, musta ta sa ka mga naibabad ti danom? Anos lang balasang ko love you ni Mami. Uwan Mami Elvira, awan day jay. Metlat ta. Agina na kami mo't no bigat, awan. Kunak narod kit papa, hatay man pelang mapmapanta. Nasagit sa ka, kunak ay win kuna na mo. Tatno mo't agina na ni ko dilugan. Napalpalalo man day jay. No makapag sa uko mangay kit, kustunan nabanuga ko na nangataya. Agbayad $100 tag request mabuting dan wala ni Mami Janet Orsolong ay isumit laang awan tag request dati rati ngay ket agigiddanan ay DJ gandahan met ti papa mo ita na panan na gabukin Madam Helen Aquino ni asawa ng Uncle Daniel sa ito ay DJ gandahan met ni papa mo ita na panan na ay napanlang nangan Madam Helen agsubling tumit lang Madam Dama. Hello pretty maidel ko na Madam Janet Tregua Baroga. Naimbagmat kay nga rabi ana nga ta oras yuditan. Hello Madam Janet Tregua Baroga. Naimbaga pa nagbibuyan ti anasas ti Sardam. Mackenzie ka namat ni Sir Roger Natividad. O, naimbag ka nga rabi Mackenzie. Nagkapok ni Sir Roger. Hello Ma'am Manijera. Kumusta? Good morning. Kuna na ni apo tayo nga ay ko na ni Sir Huling, JB Huling. Awit dito may kaman kita kanta dito ay tatno mangagdamot ta boses nga ako ta boses mo Angel May Luyon may kagkanta to ay anaya po itanda ka ano kati ko na 50 pesos my condolence to the whole family rest in peace ex-mayor Moises Baisa ko na ni Sir Emmanuel Medina DJ you may kanem nagadun na Autopass ko na nabot ni Angel. Ay, po. Autopass. Okay ka numot ni Madam Elvira Ben Asuncion, Sir Huling. Ay, Sir JB. Ako na ni Madam Helen, DJ Ganda, anak ko ni Kuya Vincent Moan. Ni SK, ni Manong Vincent Agkawile. Ang amukon. SK mi dito, Barangay Sentro, Toslo na Isabela. Ana, Angel? Ano mangat katungtungan? Ag-request aknakman, kung ano mo Angel, ano i-request mo? Pa-request man anak, 7 Cs, Awan Bayad, taga Ilocos, Sur, hahaha, ka na ni Sir Hill. May kanta DJ. Adun na Alright apo, kapantayawan apo na nang isakmol iti makanta medyo maulawak si ka. Angel May, sino to? Si
Sir Emmanuel Medina. My condolence to the whole family, RIP. Ex-Mayor Moises Seven Sis. Okay, Seven Sis, tamdaman to Jaya. Manunghil. Ading kumedel, mangipaborik ka man danom ken na medyo palami isem, basit, samun to ilodlod, dagiti sakam, tatno papres, mayat tonokan. Kunana, 15 minutes okay yan. O, medal ka no. Ay, apo, lodlodam lang, deta tisag babayin, dek agimbagay. Manong JB, thank you so much. Manong Hill, ayan, thank you so much iti hingga manin na pasyar iti programa tayo anasas iti Sardam. Don't know me anymore tonight.